Sibitali wa Matu level 4 kwi umundi ni watethekana miyo kauta ya witi ila ikwithiwa itumika nthini wa hospitali mwe wa Mbanga cia mitwikana casualty wing hainena kawindani ka kwosa miyo eno mungami munene wa hospitali Julius Makau ni waweta miyo eno ila ni mashini ya x-ray ultrasound kati wa mashini ingi siethiwa uniko munene kwa wau kilioni mbunge chayata na mawithu luko aika yethia itambia ye ya ulukomi wa serikali ya Masako kwisila kana ikathia itambia ye ya ulukomi wa serikali ya kaunti ya Masako kwisila ulukomi wake governor wa Vinya Ndeti. Mashini lata kwa taba sia witi ni mashini saidi wa miongo itatu na thandatu pe x-ray complete pe operating tables ila tables ya kwika operation theater sia company ito ni sindu sia nde ila itumika ai theater pe ultrasound ile kuna scans ya company ito ni sindu sia nde ila situkumana na department yesu ya radiology pe sindu sia movement ya unde ni weka shot ila stretcher crash cards pe machine ile itumika theater kunenga nenda wela wa umekia wanikenda makome twita anesthesia machine na sindu ile ingi siuka nasio ta monitors glasi ya usisi ya wau pressure ukamasisi ya undunzebe kana oxygen ku circulate ndaka meni la twita SpO2 na no natural sia umekia ndawa sindu sia mithemba sio ndeila itona kwitha ona itethesia awa kuma stabilize mamutha mwala matulika ta plaster slides sindu ona sia siana ta ila infant warmers na concentrators ila sitethea sia kuongela mundu nzebe governor maundu ala wikite Masako thini wa departments yonthe si 10 na muno ya health ni maundu mausenya ona twikulia mbesa iye governor wa Mbeya biana ko nundu itha hospitali imwete enu ni kukwata sindu sia milioni singi biteto na hospitali ila ingi maundu maendeyo nitu kita kwasia ona kibila kiketha ni chongela wa mundu kinelo keani governor watu obu nundu sindu ilo kwika sindu sio senyo muno imaanisha resources sia Masako sina governor wa Vinya si safe na nikwitha itethia mwene ndi undu beanite ketha une uiti wongelwa muthembo thini wa hospitali mwe na ila ingi kangundo yoko siendu siilio tako ko siendu nisioketa kula kungeno siendete ko ni asia andu ma Masako tika make mistake ona tikese tha na acid lava no wa ile kuendea kina 2022 na labda umaba uju tuimanda kibila kingi nene tuimongelanga